Juah-juah mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang dekat merlo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa, ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en. Bersodip mo kita asada tong idengan itendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, tempan sirim baru. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas 2 Korintus 5 ayat 10 pitu so ayat 20 sada. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesipulu pitu ken si mendok. Barang ise enggo ibagasan Kristus, kala si enggo ni temparim baru mo enggo iya. Enggo salpun pengilako si derbi i, karinana ngo enggo i perim baru. Bekita karinana siku kekelengi kami ibagasan Kristus. Kenggeluhan ni jelma, boy ngo merdalan deket merandal, kumerenaken lot sel-sel ni daging ta, nanggati perimbarukan dirita. Sel-sel na mencidai daging ta igancih moi dekat sirim baru. Sel-sel ni daging ta memerlukan nutrisi, gizi, dekat aturan gelu ibagasan kinin jua, asa boi perimbaru dirina. Kenggeluhan ni pertendin tape memerlukan kade memaing rembaru. Mula udalot kade memaing rembaru, gabeng gelu ibagasan oda merguna deket mate. Tasadari ngo mula kenggeluhan ni jelma, enggo ngondabuh mi kematen kumerenado santa. Oda ngoboy iperimbaru jelmai dirina, deket kebenaran, pengantusin, deket kegegohenna. Ibagasan dalan simrohango kita. Tapi merkitekan Kristus, gabe ipeluah ngo kita. Merkitekan enggo tertebus Kristus, iperimbaru ngo kita. Contoh si boy ta idah, imo iberengo kita gegoh, asa menadingkan karina cubelek-cubelek ni daging ta. Si menarihkan dirinta sambing, deket kejahatan silot tak ulahkan. Ibas si masa bagian dari, oda ngo kumerna sendihi geluh pelin tempan si rembaru sambing. Pengkiranan deket pekilakonta, gatingo lebih meroha daripada sini ula ni kala si oda menanda Kristus. Idi kumerna sendihi oda ngo percaya geluh ibagasan kesentengan ni Kristus. Geluh ibagasan kebenaran-kebenaran narap dirina sambingo kalai. Tempan si rembaru ibagasan Kristus boy ngo terjadi, mulang geut ngo kita peluahkan dirinta, narap pekilakon ta si somendei, pelin menarihkan dirinta sambing, deket endau narap keadilan. Tempan si rembaru memeraikan buah tendi, pekilako deket pekirananta bagi Kristus. Tempan si rembaru imo mula sendihi gabe imitation Kristi. Mersodip mo kita. Bejalo metangkup mo kami mendahi kono Tuhan, kumerna enggo ipeluah kono kami. Geut ngo kami mengulakan hatorenmu, deket menghasilkan buah-buah roh ibagasan geluh nami. Pasu-pasu mo kami deket kegegohan sirim baru. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juah-juah mau banta karina, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.